so v Celju odprli nov, najsodobnejši hipermarket Tuš. Imate, da sem komaj nahecala, da gre z mano v trgovino, vse veste, kako so moški, ampak uspelo mi je, tako da zdaj si pa šla trgovino pogledati, ali imate? Ok, jaz predlagam, da gremo Diana vsak od svoje, zdaj, ker jaz ne mislim s tamo hoditi, ker vem, da boš tis nekaj druga gledala, kar bi mene zanimali, tako da, 5 minut, vsak po svoje. 5 minut. Se dobimo pred blagajno. Daj 10 minut, no. 10 minut, vidiš, kakaj trgovina, 10 minut, ok? Ok, 10 minut. Čez 10 minut pred blagajno. Blagajno, ok. Ajde. Imate da še kar ni. Škar ga ni. Grem jaz reč, naj ga pokličajo. Mato, pridi hitro na blagajno. Diana te čaka. Diana. Čisto sem pozabil, 10 minut. Ne. Jaz jo poklical, da se dobiva čez 10 minut. Kakšne cene imajo, kaj si imajo? Antena Štajer.